Gledajte jedan detalj. Jednom sam prilikom rekao da se mi muslimani, da tako smatramo da je Muhammed a.s. najviše zadužio čovječanstvo. Pa mi je jedna osoba to osporila. Kaže, vidiš, onaj koji izmislio penicilin, puno je više zadužio čovječanstvo. Neki lijek izmislio, jel? Kažem ja toj osobi, sjede otac i sin i razgovaraju. Otac je živio prije Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a sin se u islamu, kaže mu, rodio. Kaže sin ocu svome, kaže, oče, kako je bilo prije dolaska Muhammeda alejhi selam? Kaže, bila je to zabluda. Šetan nas je zaveo. Činili smo stvari koje su užasne. Kaže, da mi oče ispričaj nešto od tih dana, da se podsjetim na blagodat Muhammeda. Kaže, ispričaj mi nešto radosno i nešto tužno. Pa kaže, tužno ti moram ispričati, kaže, prvo. To je bitno, ravnoteža emocija. Zrela osoba, braćo i sestre, mora imati ravnotežu emocija. Nemoj se previše radovati. Odmah malo reci neka. Niti tugovati, previše poludit će čovjek. Izgubit će pamet. To će vam naši ljekari kazati. I zato je vjernik uravnotežena osoba. Kaže, sine, prije dolaska Muhammeda a.s. tvoja mati je rodila žensko dijete. Raslo je dijete, rasla i naša ljubav prema djetetu. Kada je curica napunila 3,5-4 godine, kaže, rekao sam mami, obuci je, vodim je kod Amiće. I ona joj je odabrala najljepšu garderobu koju ima. Namirisala je, uljepšala, ja je uzmem za ruku i odvedem je kod Amiće. Ali ne kod Amiće. Odvedem je u dolinu koja je bila pored Mekke. I onda iskopam ruku u pijesku doline Mekke. I onda, dragi gospodar, dadne da se vjetar podigne. I sva ona prašina, onaj pijesak počne da udara na mene. Kao da me vjetar odvraća od zla. Subhanallah. Onako kako nekad mala djeca rukom svojom sklanjaju alkohol od usta svojih roditelja. Roditelj mi pričao, prestao sam, kaže, pit, kad je moja curica od 3 godine rekla, ne babo, ne. Jer zna da babo izgubi pamet kad konsumira alkohol. Kaže, ona je prašina i kaže, pala na mene, a kaže, ona prišla sa 4 godine, mene je čisti, kaže. Čisti me, kaže, čisti bradu babinu, čisti odijelo. Pa kaže, ja gledam u nju i bez trunka milosti uzimam je i bacam je u tu. Zatrpavam je, a ona me drži za ruku. I držala me sve dok je u njoj života bilo. Nemojte to što je medicina danas napredovala. Nemojte misliti da neke druge forme nisu ubistva. Čuvajte čast, i mladići, i djevojke, i muškarci, i žene, čuvajte čast svoju. Nemojte da mi ukopavamo nakon 14 stoljeća. Nismo te poslali, Muhammede, nego kao milost. Došlo milost 14 stoljeća. Mi danas muslimani da obrukamo Muhammeda a.s. Kaže, ubio sam svoje dijete. Kaže on svome sinu, sine, bilo je roditelja, očeva koji su znali po 9 ženske djece ubiti. Svoje djece. Subhanallah, to je. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Muhammede, poslali smo te, kaže, dragi Bog, kao milost svim svjetom. Ali kaže, babo, kaže, ne mi, suze u očima, plaće, izgubio je sestru koju nikad očima nije vidio. Tako vam, gospodara dragog, ima li čovjeka da je spasio više kćeri, majki, sestara od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem? Samo kod tog naroda. Milioni žena, samo jedan aspekt. Samo jedan aspekt. Pogledaj svoju majku. Ako te Allah počastio da tvoje još oči mogu da je gledaju da je živa. Ili pogledaj svoje sestre. Pogledaj svoje kćeri. I zamisli koji je dar, dragi Bog, dao nama. Što smo mi od ummeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Da ne bi bilo govora koji ne prate djela, ja vas molim, nemojte da ovi dani prođu, a da mi ne donosimo salavate na Muhammeda alejhi selam. Ja vas molim, nek to bude. Razmišljajte o Kur'anu, razmišljajte o džematu,
razmišljajte o Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem.